Жарып кетишкен эмне? Жана сен историяны көрүп калбадан келип элесиң. Сен ырларыңды угуп, көрүп, сени көңүл неме кылабыз да. Кичине мына кыздарды сыйлабайсың кичине. Сен Бишкекке барсаң, Бишкекке жүрө албай каласың сен. Нормально бол, Мен машина эмес, чет жол өзүң. Байке, эч ким баллон жарбады, өзү жарып берген. Арбаңыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан Илмек шоу программасы. Бүгүн Илмекке келе турган ырчы айымыбыз Сайкал Садыбакасова болмокчу. Ага биздин актер мырзалар жардам бермекчи. Биз Илмекке келип атканда ушул актерлорубуз 4-5 программага катышып берет. Себеби дегенде ушул актерлор кийин көргөндөр айтып калышы мүмкүн да, кайра таанып калбайбы деп. Бирок биз YouTube'ка дагы, телевиденияга дагы бербей туруп, 4-5 программаны тартып туруп, андан кийин чыгаралы деп турабыз. Алдыда көптөгөн жылдыздарды тарттык. Ар бир ишембиде, ар бир жумада күтүңүздөр Илмек шоуну. Бүгүн болсо Сайкал Садыбакасованы биз мына ушул Татынакай болгон аркабызда турган Уголок аттуу кафеге чакырып, биздин кыздарыбыз интервью алмакчы. Ошол интервьюдан кийин, андан кийин биз Сайкалды ушул жерден Ташнакай окуя менен Илмекке илебиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Кызыктын баары алдыда. Жигиттер, буюрса даяр, Кеттиген да. Биз менен бирге болуңуздар. Биз жөнөдүк. Сайкал, тосуп ал. Ырчы айымы, легендарлуу Кыз Бырак тобунун бүгүнкү күндөгү аткаруучу директору Сайкал Садыбакасова. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Сүйүү менен өмүрдүн агымы, жаным сен менен. Бизе көбүз бери жүргөн күнүбүз, ойлоп сезимдер. Бактылык жылдызым ар дайым, жаным сен менен. Эркелей берем, кучагыңа бел кысып сен мени жалгызым десең. Эркелей берем, эркелетип кучактап сен мени жыргалым десең. Ар дайым жанымда болуңуз. Мен да бактылуу болгон күндөрүмдү жанымда болуңуз. Бүт бардык кылган нерселериңиз бардыгы көз алдымда. Кээде биз жаштык кылып апабызды капа кылып алган күндөр да болот. Ошол кандай капа кылсам мени кечирип коюңуз. Тизелеп кечирим сурайм, апа. Сизди аябай жакшы көрөм. Менде сизден башка эч кимим жок. Достор, мына ошентип Сайкал Садыбакасова менен болгон маегибиз соңуна келип олтурат. Биз менен бирге болгонуңуздар үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздер менен мен Акмарал Үсөн кызы болдум.
Не, машина тоқтатып кетті. Қандай саран? Не тоқтатып кетті бек? Жоқ, менікі емес. Не, баллонда жағып кен. баллон. Ақасы бұл. Сен жана прямой эфир қылған екенсің? Прямой эфирден. Жана прямой эфирден көріп қалдың сенші? Ошоға. Бұл не, машинаны атайлы тоқтатты, не болып көрді? Баллон жарып кетішкен жер, не бұл? Ауарынкасын күйізіп қойттыр ауырынкасын. Жүрші. Сай қалғанына өзің жақшы ө? Денсаулық жақшы ө? Может, көттір аз келеді. Жана сен историяны көріп қалғаннан елді білесің? Яққа кішіне общение қылып сөйлесіп. Историядан көріп қалдым. Общение қылбаймын да просто. Иә. Тануан адамдармен общение қылбаймын. Ошо неме қылалы? Если уақытың болса, бір жерге барып, кенен сөйлесіп отырсақ қандай? Бұл машинаның жарасы жеңіл. Жоқ, мен Азыр алабыз. сіздер танымасам неге бір жерге барып сіздермен общение қылышым керек. Жұқпай ғой? Жоқ, просто сен ырларыңды угуп, көрүп, сені көмір тұтып неме алабыз да? Чағында эле басып болуп кетти. Ушат кылып койгон жана. История кылган адамдардын баарына ушинтип келесиң. Жок, мындай да, Сакал. Баягы сен ырларыңды угуп жүрөбүз, анан да. Сен көмір тұтымда бир неме болуп туруп, эч убакыт болбойт да. Сен кайсыл жерде. Просто сен номериңе чалып, сен номериңди алдыра албайбыз да. Өчкө откручом болуп элечи постоянно. Ешкімге берілбейді да. Же башка номерди берип кой, же кандай болушу? Жоқ, мен номерім ешқашан ешкімге берілбейді. Жана немелерден алганбыз номерлеринчи, өзгөн өнөр кыздарынчы, ошолордон алганбыз. Талант Сагынбаевтанчы. Ошол номерлерин сен берген, бир номер берген да? Биле турбайсыңар баны. Иә. Шоу чөйрөнү. Жок, может быть. Машина менен бул машинаны артка тартып. Машинаны чыгаралы бир нерсе кылып анда. Машинаны чыгарабыз азырчы. Машинаны чыгарып анан так, кандай болуп жакшы. Не кылалы? Муну кичине бир аз түртөлү же, кандай кылалы? Жардам бересиңер же. Бир аз түртсөк болот го дейм да? Бул неме, скотчкада салынган да азырчы бул. Механика немеге салып койду, скотчка салып койду азыр мунчу. Биякта канча турдуңар өзү? Азыр мен историяң бир сааттын тегерегинде көрдүм да. 1 саат болуп калды. Анан историяны көрүп калып эле баягы мен өзү кече эле Бишкектен келдим да. Бишкектен келип, может Бишкектедир деп неме алсам, Ошто ушундай адрестерди, сен адрестериңе тактап неме алып анан келдим да. Историяңды көрүп калып анан интервью алып атат дегенден келип. Жакшы моменттер кичине түрсө да жылбайт да болчу бирок. Просто бул машинаны азыр үйгө жеткизбеш керек да, мамамдар. Бияк сеники да? Жок, ошо кызбырактын машинасы да. Обчу я? Машинам Бишкекте да. Кайдан чыккан азыр? Мамамдан келбеди. Ким? Кайке? Досым. Кичине мына кыздарды сыйлабайсыңбы кичине? Салам алейкум. Кыздар сыйлап ушундай коесуң, мен жолго коесуң. Магазинге чыктым. Карабайсың, баарыбыз күтүп биякта изичүү болуп атпайбызбы? Бизде эле шашылышпыз да, байке. Кичине неме болсам? Сыйлап кичине. Ошто жүрсөң эле сен башкача сезип бересиң өзүңдү. Эми кыздар сыйлап койсуң биякта. Желинсилер чыгарганбы? Желинсилер чыгарганбы? Биз кайдан билесиз, биз азыр келдик. Булар да азыр бияктан азыр чыкты. Жүрүш.
Жо, сен еркексің бе? Мындай, не жол жүр мындай, кішкене четіре қойып парковка тоқтатпайсың ба? Жо, парковка тоқтатпайсың, тұра. Маған кім ғой? Біз қақтан білесіз? Бош, сен тоқтат қой, атайын баланы шығарып қойғансың. Тұра. Е. Жо, сен не келіп алып еле сайлы отасын арқаға қойып алып, тұра. Е. Сәл күрішірақ болшы. Кішкене мындай, сен Бишкекке барсаң, Бишкекте жүре албай қаласың сен. Қандай жүре албай? Е. Бишкекке барсаң, сен жүре албай қаласың. Оны желдеп қойғыла дейм. Біз қақтан білеміз біз? Оу. Сіздер, мен өзім проблема, өзім шеше алайын, сіздер кете бергіле, хорошо? Жем, тұра емес та, қарайсың, тұра емес та, тұра. Жем, мындай, станка тұрады, станка тоқтаса болады да, тұра. Неге біз желдеп қойып, сіздердің машиналар? Свет шығарғанар ба? О, мен зерігейін шығар. Магазинге кіргелі шықтым мен. Жо, мен зеріктермен ойнап, өзім шығарып қойдым да. Жо, мен магазинге кірдім. Жо, сіздер неге онда қосып қойысыңар? Е, кіргіздің ұштай. Бақсы шыққан жоқ, шынағы өлі шығарып қойса бұл өрі. Шалып Мен отыр. анда сіздерді интернетте Алло. Мен азыр немеделем. Бияқта мынау немеде. Bir geçirak bir saat bir жетілерде жол қалды осың, а? Давай, айтасың. Мен келгенде машинемнің желді шылып бар. Мен зачем еми бар, қыздар менен. Тұра емес та досым, тұрау. Өзіңке Ошқа келген үшін сайлы өрге тұрау. Парковка. Нормально бол, Отырчы мен. Нормально болды ота мен саған. Отыр дейм. Отыр дейм. Сен мында еркексің бе, еркекше сөйлеш, да. Жоқ, отыр дейм машина. Еркекше сөйлеш. Мен еркекше Тұрау. сөйлесем. Отырасың ба? Балоныңды жамада бас. Балоныңды салды алмаштыр, давай. Тайты. Мен сенімен аделі сөйлешем, Мен сенімен аделі сөйлешем. Жоқ, бұл жерде парковта тұрсаңар. Желдеп қойға машина. Неге мен парковка нормально? Кемің шығардың? Неге бияқа? Жоқ, Uzatауыз, кетірес, мен сені аделі сөйлешем, мен сені. Сені жанағы сөйлешкенің неме қылғаның үшін. Мен сені аделі сөйлешем. Аделі сөйлешем. Четші ол анаңыз. Желдеп қой дейм. Өзің правай. Қыз балдар мен жетшем мені. Сен желдеп қой. Анам не балонды мен жарды деп ойлап отасың ба? Мен машина емес, четші ол өзің. Мен сені аделі сөйлешем, мен сені, мінәч. Личный, сөйлешеміз азыр. Салам алейкум. Машинаның балондар қойсын, мен алам. Байке, ешкім балон жарбады, өзі жарық екен, бізді қосып машинасы шықпай тұрады жақта. Сізді машинаға ешкім шығып келеген жоқ, Байке. Жоқ, келсін машина кетілі отыр. Еркексің бе? Ергелді. Давай бияқ. Еркексің бе? Милиция шақыра алсын. Еркексің бе сен? Иә. Сен еркексің бе? Мен сенімен сөйлешем. Сен оны мына қыздар бірінші кетірер, мен сенімен личный сөйлешем мен. Еркекше. Иә. Нормально қыздар. Kaçan екі балған бүрістірмейді бұны. Қачан айла жоқ қалмыз ya. Бұл не келіп алғанды жын келеді. Танымасам міне көңілі бар. Герой болып жаман жын келді. Так. Ел жүректігімен құттықтаймыз. Әрдайым. Микрофон қандай? Жақсылау? Қачан? Байке тартып отқанда арқасына микрофонды көріп қалдым ана все. Қайсы малда? Бұл жерден тартты ғой Байке. Сзади он получается и микрофон. Бірақ айтпадыңыз бұл жаққа? Азаматсыз. Молодец. Ең жақсы деген. Молодец.
Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, эстрада ырчысы, азыркы кыз бурак тобунун жетекчиси Сайкал Садыбакасованын Илмекке илдик. Ага биздин мына балбандар жардам берди. Чынында кандай болду Сайкал, мындай башына баштап айтып берсеңиз да? Негизи башкачалык калды да, кичике бир баллон үчүн эле сүйлөп атат, мынчалык эле болуп алды деп кечке ойлондум. Ал бул ничтем эле гүл алып келет, как будто мен таанышымдайчы. Буга жиним келип атпайбы, ой бар үйүңө кетчи, эмне проблема. Еще кечке бул жигитиңби дейт да. Ой мен жигит болуп калсам, жок, кечке переживать эттим. Жок, просто булар мушташ мында ол шумдан тартты го. Ошондо мындай жаман болду да. Чынында урматтуу көрүүчүлөр, мындай болду, биз арка өзүдө машинеден карап отурганбыз да. Анан кийин бул экөө мушташканда мен Сайкалды көрүп элечи, барайлы деп аттым операторго, барайлы болду. Себеби Сайкалдын беттери да титирей баштады, колдору да титирей баштады. Сайкал жакындан карасаңдар Сайкалдын азыр деле титирип атат да. Жок, просто эме бул мисалы бияка жиним келгени бул кете бербейби дедим да, бул по-любому кол көтөрмөк эмес да, эркекчи. Ошон үчүн мен кантип кетем, элестесем. Көпчүлүгү комментарийге жазган болчу, Сайкал Садыбакасованын Илмекке илбейсиздерби, тамашага түшүрбөйсүздөрбү деп көбү жазган болчу. Бүгүн ошол убакыт сааты келген экен, ушул актерлордун жардамы менен, интервью алган кызыбыздын жардамы менен бүгүн Сайкал Илмекке илинди. Ишендиңизби? Же кандай болду? Ишендим да. Ишендим. Кичине турганда бияк менен эле мушташып кетмей баштадым да койдум. Уже асылайында калды. Мунту алтыры жогон. Биз машинада туруп, мен тердеп кеттим, чындап элечи, неме болуп кетсе. Мына экөөнү биз мындай даярдаганда, бул актер да. Экөө мушташып кетсе, кайра өзүм ишемей кеттим, чын эле мушташып кеттик депчи. Сен биякта гүл көтөрүп келатсаң, бул да эмне гүл көтөрүп келатат? Дагы бир бойфренд пайда болду деп. Өтүп алыптырчы. Раса бердиш керек эле ошондо. Машина булар кала бербей 1 саат 2 саатчы. Биз беришип атканда уже таксилер видео тартып баштады да. Тартышты. Элдин баары тартып алды. Ооба. Жүрөк түшпөйт го да. Актерлорго баа, мен Сайкалга бир суроо берейин. Актерлорго баа бериңизчи, кимиси көбүрөөк мындай окшоштуруп аткарат экен? Билбейм, бияк баандай өпкөлөнгөн балдарга окшоду. Негизи ошол Баллонду давай желдеп койгон Сайкал дегенде Приказ берип. Неприятно болуп кетти. Анан болду, калган жөн эле турбадым. Негизи жакшы эле балдар экөө деген. Дагы кийинки көрсөтүүдө кимди илүүнү кааласаңыздар, комментарийге калтырсаңыздар болот. Ал эми сиздер менен Илмек шоу программасы болду. Ар бир жумада ишемби күнү Ош Прим телеканалынан көрүңүздөр жана Сейит Продакшн YouTube каналынан көрүңүздөр. Ар дайым биздин программа менен бирге болуңуздар. Аны алып барган мен Эмирлан Бостонбаев болдум. Кийинки шоуда, кийинки Илмек шоуда көрүшкөнчө барыңыздар. Сак саламатта калыңыздар. Ал эми Сайкал Садыбакасовага жигиттер бир кол чабуулар болсун.